بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقليل من عبادي الشكور، ثم الصلاة والسلام على من أرسل إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث من القبور. ودي نور استوديو تكتاتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان لدعاء، الدعاء واندموج. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، مخ العبادة، عبادة نوراسو የዒባዳ የጀርባት እንትን ነው። እነ ዱዓ ዒባዳ ሰርተን በኋላ ያ ረቢ ተቀበለን ብለን ዱዓ የምናደርገው ዒባዳ ራሱ ادعوني استجب لكم አላህ ያለው እኛ እሱን ዱዓ እንድናረግ አላህ ደግሞ ሊቀበለን ቃል ገብቷል ማለት ዱዓ ነው። ወንድሞች በረመዳን ውስጥ ነው ያለው የረህመት ወር። አላህ የጀነት በሮችን ከፍቶ የጀሃነምን ዘግቶ የሸይጣንን አስሮ ሱብሃንአላህ በዚህ ወር ውስጥ ነው ያለነው። ቀሪው ጊዜም ደግሞ ሰፊ ነው ኢንሻአላህ። በዱዓ ረመዳን እንድንበርታ ዱዓ ወንድሞች አንዳንዴ ዱዓ አርገን ማታ ዱዓ አርገን ጧት ነገሩ እንዲሆን ማክሲመም ወይ 2 ቀን 3 ቀን ሳምንት ባያልፍ እንደዛ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓችሁ ይቀበላል ያንዳችሁ ዱዓ እስካልቾኮላችሁ ድረስ ሱብሃንአላህ። ዱዓ በቃ አንዴ እጅ የተነሳ እጅ ባዶ አይመለስም። የተነሳ እጅ ወይ አሁን ይሰጣል የጠየቀውን ነገር ወይ አዘግይቶ ይሰጣል ወይ ደግሞ ባረከው ዱዓ በሱ ፋንታ ምን ሌላ ሊመጣ የነበረውን በላ አላህ በሱ ባረከው ዱዓ የሆነ ነገር የሆነ አክሲደንት ነገርም ተፈጥሮ የሆነ ሀፕን ሆኖ ልነን ሊሆን ይችላል። ለዓለ ከዚህ በፊት ያደረግነው ዱዓ አላህ በሱ አድርጎልን ነው። ስለዚህ ከዱዓ መዘናጋት የለብንም ወንድሞች። ወይ ደግሞ የውመል ቂያማ ጀነት ውስጥ ገብተው ትላልቅ ተራራ የሚያህል አጅር ያያሉ። ይሄ ምንድነው ሲሉ ዱዓ ዱንያ ላይ ያረጋችሁ ዱዓ ያልተቀበለላችሁ ይኸው ለዚህ ተቀምጦላችሁ ወይ ሁሉም ዱዓ ባይቀበልልንና እዚህ ለዚህ ቀን ቢሆንልን ኖሮ ይላሉ። ሱብሃንአላህ። እና በዱዓ መበርታት አለብን ወንድሞች። ዱዓ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا በመተናነስና በአላህ ፍራቻ ነው አላህን ልንለምን የሚገባው። የነብዩላህ የኑህ ዱዓ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه بلو فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسوس لما استنوا لا إله إلا أنت بمجمرة الله كانت وجل لا إلا ترات الجبا سبحانك إني كنت من الظالمين بما سيأتي وعاكرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم يعني ይሄን አርጋለሁ አላህ ዘንድ ተናነስ ያ ቃል በቃ ተናነስተ በሱ ዱዓ ስታረገው ሱብሃንአላህ አላህ ምን አለው ፈስተጀብና ለሁ ወነጀይናሁ ሚነል ገም ተቀበልነው ከዛ ካለበት ጭንቅ አወጣ ነው። ሌላው ቢሻራ ደግሞ ምንድነው ወከዛሊከ ኑንጂል ሙእሚኒን እንደዛው አማኞችንም እናድናለን ሱብሃንአላህ ለኛ ማለት ነው። እና ጭንቅ ያለባችሁ ሀጃ ያለባችሁ الله ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان كاتران دعاء كارغن يقبلالو ግን بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي የኔን ደግሞ እሺ ይበሉኝ ሸርጡ ያ ነው። በዛ ሸርጥ ይቀበላሉ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና رمضان استنى الله يدعو ورنو ليلة القدر دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. النبي صلى الله عليه وسلم إن دعاء ليلة القدر لنا النابزة لدعاء مستجاب يعني مقبل غارنتي ودمو رسول صلى الله عليه وسلم دارو لا وندمه بغيب يعني سو لبت دسو دعاء ستارغلت لانتم السو دعاء يركو ነገር ይሆንልሃል። سو غارنتي ነው እንዴት ዱዓዎችን እንጠቀም ለኡማውም ዱዓ እናርግ። اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. رمضان للدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.